Guys, welcome back to my channel. Mayam ngasiti mushroom gi sigi haibati fiber asisiga ko beans ka weight loss ki recipe ma tawjira ka doini ba. Oi kadra oiroidra haibatu di khangde sa se noiman lena sa dabana su het nan nam chale haidi numit ni khata su da ngai ri da try do bune do yeng minarase. So guys, I'm going to prepare stir fry mushroom and beans. Actually, it is a recipe for weight loss, but I don't know whether it will be effective or not. And I would like to thank to all my subscriber, whoever is watching my video. I got lots of love and support in my last video. Thank you for supporting me. mayamna support tawibadagi ay mathangdasu video mayam ama semjirake. I still have lots of content to make, but जब भी मौका मिलते मैं बनाने के लिए कोशिश कर लेती हूँ. अभी फ़िलहाल मैं मेरा छोटी बेटी है 2.5 साल का हो गया, तो इसलिए मुझे ना अभी थोड़ा वक्त नहीं मिला. तो जब भी मौका मिलते मैं बनाने के लिए कोशिश कर लेती हूँ. अदुगा अइना मैतैरोनसु nganganibako ado subscriber se मैतै सु मयाम ama yawi yaudaba nate subtitle iraga to o haibusu mina su dum comment bibirieba मैतै adum ngangona do subtitle do ibagi matam phangdaba su yaweba video di semningneba aina tawise kamai tawi khole hebedo. I would like to share with you all my daily vlog as a daily vlog oina ko. Subtitle ibagi I don't have much time. Aduduna ai matam layer kanda de dum subtitle dum hapake ba do iba tanbagi ko dum kano tawbasu yawe ba. Adune duga mathangi vlog tadi aina semakadawrise haidi mamangdagi henna haidi khadi comedian di oirani ba ko. Kano tawgaduni haibati army nupi gaise yamna ni moi bi haibani ba adukuna likpagi maram disu hairakadoine aduga akoi gidi paisa lakpham se atopadagi leite ba duna likpa yadabaine do phajana blog oina semake duna mayam blog aigi mathang gisu ngai biyo ai adugi bi khitang haibati matam jangani na ai isa haujik phaugi semdri baine ba. Adune duga sigi mushroom fry je mushroom je koi sida semba artificial mushroom ne yam hawe kaimte yawbren te khoi mi ani khatane cha doi se isa no ki di sugum baga je cha ba haite aduna ai nupa gai khatane aduna si je koi ngasi gi semme. Confining always at home siju yamna boring oidana. I got little bit bored. aduduna blog kumbase semaga khara relax oigadra khallaga semjabane duna adum haibadi hojik fawgi di atai chatpa koiba khotpa do angang ji pi ibadina it's very difficult to go outside duga kaino ju summer su oibanina ko yam sai be yamna aduna chatpa khotpa haibadi explore tawbagumba haibadi traveling chatpa kando adugumba da explore tawbagi dugumba su video su hapchanjarake duga online dagi review tawba adugumba su edum hapane ba du su dum hapake do quality fai fate haibado dum share tawraga ai gizina pharadi mayam su dum leiba yai haibado ayambana angang gi su dum hapakani adune du ngaktane khoigidi karimta vlog semningai leite matam kino tobane haibadi laisari ngai matam dagi sema amagadi phadauba ko memory oina ba hojiki dugumba su leitrabani na ko chaga iga gi do daily life sugumba natana upai leite duna I video se mayamda yali bagi da makta thagachari mathangi video da mo mayam thengnarase. Thank you. Bye. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night